ndashimye Imana mu by'uyu munsi mwiza duhaye, ndashimye Imana kuri ubu buzima ikidutije. Hama nashatse uyu munsi tuganire ku bintu abantu batsitazwa n'abakozi b'Imana. Ugasanga umukozi w'Imana umubonye mu kintu kitari cyiza, ugasanga umuvugishwa umubonye ameze ukundi kuntu, inyambaro yambaye ugasanga ari kugendera mu nzira zitari nziza, ugasanga nawe uratsitaye, ukaba wasubira inyuma, ukaba wiyumvira ngo ngese ngura mukozi w'Imana kameze kugira ngo urase wamatubwiriza ngo nanjye rero ngo akoreka nanjye ngo oya, kuko umuntu imbere y'Imana urirwanirira, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko buri muntu wese azabazwa ibyiwe, azabazwa ibyo yakoze. Ntago Imana izokubwira ngo kubera icyo yakoze biriya ngo nawe ugaca ubikora, oya, wowe ubwawe uzobazwa ibyawe. Muri ubu buzima turimo nta muntu adacumura, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uvuze ko udacumura uba wese Imana umubeshe. Umukiranutsi nawe aracumura, ariko umukiranutsi atinya icyaha. Iyo bishitse akakigwamo, icyaha kiguma kimwagiriza mpaka akihanye. Ndaguhamagara nawe umere nk'umukiranutsi, utinye icyaha, urinde amaso yawe, urinde amatwi yawe, urinde umunwa, umenye ibyo uvuga, umenye ibyo uraba, umenye ibyo ubwira abandi. Wirinde kuvuga amagambo adahesha Imana icyubahiro, amagambo y'ubupfu. Wirinde kwicarana n'abacokoranyi, wirinde kwicarana n'abantu bavuga amajambo adahesha Imana icyubahiro. Wirinde kuririmba indirimbo zidahesha Imana icyubahiro. Hari ibintu byinshi wogenderamo kugira ngo ubashe kuba wakwirinda, naho wocumura ukagerageza ukirimbura n'Imana, ukabwira Imana ngo mbabarira, kuko Imana yacu iracyari ku ntebe y'imbabazi. Ijambo ryawe riravuga ngo naho ibyaha byanyu byo batuku uje no bihindura bikera. Imana yacu iracyari ku ntebe y'imbabazi, kandi dutegeye amaboko ngo mwana w'umuntu ntabaza nanjye ndagutabara, unkwereke ibiruhije n'ibyinyegeje utari wabona. Ndaguhamagara nshuti mwene data, gendera mu buryo ukwirinda gucumura. Nunacumura naho bigashika, usaba Imana imbabazi, wirimbure n'Imana. Mu batubanjirije nabo baracumura, ariko bari bazi kwirimbura. Abakira bo bambara amagunira bakajya imbere y'Imana bakatakamba. Abisiraheli bari mu rugendo byarageragaho bakava no ku Mana bagasenga ibigirwamana, ariko iyo bibukaga Imana bakayipfukamira bakayicira bugufi, Imana yarabatabara. Kuko Imana yacu ni inyembabazi, Imana yacu yama ku ntebe y'imbabazi, yama iteze amaboko ngo tuze imbere yayo. Rero nshuti mwene data, nagira ndakubarire umukozi w'Imana cyangwa undi muntu wese ubona ko avugira Imana, najya mu bitameze neza ntibikagutsitaze ngo bigusubize inyuma, kuko uzibarizwa wowe ibyo wakoze. Imbere y'Imana hazogendera imirimo twakoze. Rero kora neza kugira ngo Imana izokubone neza, kandi tuzosangire turahera. Yaratubwiye ngo agiye kudutegurira amazu meza. Ndakwifuriza kuba muri zirya nzu Yesu agiye kudutegurira, harya yasanze se mu ijuru. Shalom shalom.